Moldake takva Allah'dan korkan adamlar suraytken. Ey Moldake! Bul jaşonu rahatı elle deptir. Moldake aytat degende oylan da senin jaşoğun rahat dep aytat degende oyloğun da. Asamniyag var eken, Lexus maşinası var eken, Moldake tur aytat eken. Aytsam tanınbaysın, tanınbayım. Açulanbaysın, açulanbayım. Bul dünyanın rahatını aytıp bereyim mi dedi. Bul dünyanın rahatı kamıştı karmap çıçıp otursan oşu rahat dedi. Ondan rahat değil. Anam bayağı bay aç uzu gelip canım malda seni şıldığındaydı bir uğrak. Malda gelmeyeli mesela şıldıktaydım da getet. Allah Teala canım bayadan müyünde varıp can baştan çatıp putben engine koyarsa içi buraydı. Geç ayıt verdin ha? Nazasını perişte koyup gelet ha? Koçuktu bir beşte kısıp durat. Şunu ayttın mı? Bir canağının koyup geldi. Koçuktu kıstırgan açma koydu. Çıç almay jatat. İçi koyatat. Allah'dan duranmay. Ayıt kılaçı. Çıç almay jatkan adam baylığın oylanı. Yeni oylanı ötende. Allah'ın oyunu. Çıçış gerek de oldu. Başka işteki oylanmayı dalçı. Anana şotu oldu. Bayalı tamak geldi, tamak ben urdu. Çıçalı yesen sen ben uğrasın. Tamak veresin mi? Жақşı görgen balazı gelir dediler, ırgıt tanı. Irgıtıp çıtadı. Aç yüzü gelip çügürdü Moldakega. Moldakega var ayttı. Tok, ne oldu bana? Büt rahat benden kaçıp gitti. Tamımda eştikem gözüme görmeye kaldı, tuvaletine görünen. Moldakega demsalı aydatken, ne daraktı gördün mü? Artına varsan kamış var. Karmasan kanan çıçasın diye. Cügür barı kamıştı karmağanda denizden dazas çıkkanda kıykırdı deydi. Attın ay, munday rahatlı işçeden görgün. Hazır görgüle taşlar, siz menen biz. Bardığızda bolğan, munday okuya bolğan. Zarağız tolup kalgan. Boldu öyle eldin gözçü. Ya, tuvalet tapmayı var atasın. Bire uçuraşı atsa da okupayısın. Turavu, kaçan tuvalet tapkandan keyin zara kılgan da ozgan ne degen söz çıkıt. Munday rahat çok beken taşlar. Bul Allah'ın rahmatı. Bul Allah'ın rahmatı bilseler taşlar. Umar radıyallahu anh aytkan bir muncu adamdı karadı. Gözü sokur, kulağı dülay, çolak. Ayttı uşul adamdan Allah rahmatın göre otasınlar mı? Kaysı rahmat gözü sokur bardığı muncu bolsa. Bul kenen siyatpay uşul Allah rahmat emes mi deydi. Gördünüzler, men sizlerge Allah'ın bir nematlarını ayttım. Kança lazım bizge жақшылық nemat berip koygan Allah. Oşun için tuğandar, Allah Teala'nın yoluna çıkaylı. Allah'dan korkoylu. Allah Teala'nın yoluna çıkıp Allah'ını tanı öyle tasır. Sen ölüp kere duramazsın. Allah saktasın. Kör devislerde de kaburda. Kör. Ölmeysin bu gör. Teşikti kara oldun özün. Karadın, bardığın karaysın. Daksız can ses etken keni. Bargan adam birinci teşikti karay. Gör. Ölmeysin bu gör. Dotat kör. Kör özayt otat kör. Ölmeysin bu gör. Tekeverde ölgün gör. Bayda ölgün gör. Yaşında öldü gör. 18'de yaşında öldü gör. Görmeysin mi kepin menen giresin. Başka baylığın men gire. Görmeysin mi de. Aytsa da sen işemme jatasın görgü. Gözü gördü. Kördü atmayı bu. Tuğandar Allah'dan korkoyla için. Erten ölüm gelet bizge. Jetip gelet taksır. Bir adam çıkalıp asabına büyüğün karayttı olan sayın şimdi. Oldaki kanday şey pırın, kanday sanımtırdı. Nelmen dedi. Bırak bul üye emes de bayke dedi. Am ne dedi? Men kıynav salman be bul üye emes bayke. Bul ölümdün astanopkası dedi. Şunday mı tuğanda? Ayt kılaçı. Canday emes mi? Ölümdün astanopkası mı? Ya, ölüm gelet bardığın alıp kedet toşoluydun. Je kalp mı taslar? Oşonçun aytkan kitapta. Kança beşik girse uyga, oşonça tavutta giret dege. Je jalgan bu. Azrail berişte bir adamdan canını aldı deydi. Üyünde öyle bari iyili atat deydi. İyili atat, beni ala kuyum öldü, biraz atam öldü, iyili atatsa. Azrail beşte kıykırdı, açulanıp kıykırdı deydi. Ne iyilaysı var, ne kıykırası var, ne burun beni caşosun men cedim bi, özü cedi deydi. Irıskısı men cedim bi, özü cedi. Şaşpağla, bu uyga daha gelem. Daha gelem, bir ön kalma kalgança gelem dedi.
Ошон үчүн өлүм багышталып кетет таксыр. Ошон үчүн сенин үйүң үй эмес, сен остановкада кооступ атасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул дүйнөдө силер жолочудай болуп өткүлө. Бул дүйнөдө мусапыр болуп өткүлө. Экөөс кетпей турганда үй салып алып, ошон үчүн өлөсүң. Өлбөй, өзүң өлдү атасың. Коркуп атасың. Алланын астына баргандан коркосуң. Ошон үчүн айтат, жүрөгүндө иманы бар адам өлүмдөн коркпойт. Өлүмдү күтүп алат сүйүнүп. Эй өлүм, рас келдиң, чарчадым мен бул дүйнөдөн. Ал кет, мен Аллага жолугам. Сахабалар ушинтип өлгөн. Биз кандай өлүп атабыз? Титиреген майдан, бетиң үйүп калган капкара алып, бара ушинтип өлүп кетип атасың бурушкан майдан. Сахабалардын өлүмү кандай болгон? Бир адам өлдү. Адамдар барып жуундуруп атса, баягы өлүп күлдү. Адамдар баары качып чыкты. Ал такуу адам эле. Корккондон качып чыкты. Анын досу жуундуруп атат. Билем сен өлгөн жоксуң. Сен бир эшиктен экинчи эшикке эле киресиң азыр. Кабырга коюп атканда көзүн ачты. Мен өлгөн жокмун деди. Мусулмандар өлбөйт деди. Кабырга киргенде. Бир рахматул алейхи өлгөндө аны кабырга барышты дейт. Кабырга барып кабыр коюп кирпичин коясак, бир кирпич түшүп кетти, караса баягы алым намаз окуп атат. Жерге койгон адам. Өлгөн адам кабырда намаз окуп атат. Тиги кыйкырды, ай кара дедиле. Учуп өлдөр көрбөсүн деп жаап койду. Неге? Такуу адамдар өлбөйт таксыр. Түшүндүрбү? Ошон үчүн пайгамбар хадисте бар. Ким Куран окуп калбады, тамга жаттабады, бирок аракет кылып берди, өлүп кетти дейт. Кабырда периштелер сабак берет дейт, кыямат күнү алымдар менен тилтет, хафиздер менен тилтет. Карачы Аллах Таала канча немат берип койгон. Тилиң келбей Куран карап отурар. Кыйналып окуй бер. Мисалы сиз сабак алып атасыз арабчадан, мейиске кирбей жатат. Күндө бирок келип атасыз, кирбесе деле отуруп атасыз. Бирок эртеңсин өлүм келдиби, сиз хафиздер менен тилдесиз. Мына Аллах Тааланын берешен зат. Ошон үчүн туугандар Аллах Тааланын жолуна чыгайлы. Ошон үчүн туугандар гыйбат кылбайлы. Азыр көргүлөчү мына. Мерден канча адамды мешитке чакырды, келбеди. Тура эмеспи? Бул жерде аш бар дедик күнчү. Чологу да барат, турат аксы. Бары барат аксы ашкачы. Тура эмеспи? Азыр бүгүн кечен тазияга барып келдиңер, турабы? Айтканчы ошол адамга жардам бере алдыңарбы? Келме айттыра алдыңарбы? Ошону саждага кулата алдыңарбы? Эмнеге сен ошол адам өлө электе ошончо адам барып туруп ошону тозоктон кайтарып калган жок, түрүгесинде? Эмнеге ошол адамга дин жеткизип калган жок? Кара кыямат күнү ошон үчүн бизде жакалайт экен таксыр. Кээ бир адамдар жакшы ниет менен барат, жаназасына катышам депчи. Кээ бир адамдар барат, аш жейм деп барат, Алла сактасын ошондой адамдарчы. Ага жаназа соо жазылбайт таксыр. Түшүндүрбү? Ниетке жараша берет Аллах Таала бардыгын. Ошон үчүн биз жаназа катышам, пайгамбар айтты, ким жаназа жазса бир кырат сооп берилет. Ал Угут тоосуна чоң болот. Ким кабырына барып жетсе, ал жакта дагы бир кырат, эки Угут тоосуна сооп жазылат. Мына ушу соо үчүн барайлы. Аш жеш үчүн барбайлы таксылар. Ашты любой жерден жей бересиң таксыр. Алла тагдырга ырыс койгон таксыр, сен ниетиң кырат алдыңбы, ашты жеп кете бересиң. Тура эмеспи? Тура эмес, аш жейм деп барсаң, аш жеп туруп жаназа окусаң соо жазылбай калат. Жаназага деп барып туруп аш жей берсең, соо да жазылат, тиги да жазылат. Түшүндүрбү? Ошон үчүн биз ниетти жаңыртып барайлы. Ошон үчүн акыретке аракет кылайлы. Кандай дестер таксылар? Жүрөктөн чечим чыгарып, өзүбүзгө барып ойлонойлу, чын эле мен диним үйрөнбөймүнбү? Чын эле мен үй бүлөмдү динде сактап калбаймынбы? Чын эле мен үйүмдү динди жеткизип калбаймынбы деп ойлонуп көрөйлү да таксылар. Аллах Таала Куранда айтып атпайбы таксылар? Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ey iman келтиргендер, үй бүлөңдү тозого, өзүңдү тозоготуна сакта, үй бүлөңдү тозоготтон сакта деп Аллах айтып атса, эки сактабай жатабыз. Канча балабыз намаз окуй жүрөт, Алла сактасын. Алла сактасын, эртең сага азап болот ошол бала. Эртең сени жакалат кыямат күнү. Ата эмне дин жеткизбедиң? Ата карачы ono Куран окуган, ата энелер көрсөң баласына Куран окутуп барган. Карачы көтөрүп баратат бейишке. Эмнеге сен мени Куран окутпадың? Ата, давай сен жооп бер Алланын астына. Бас деп сүйрөйт Алланын астына. Кызың жакалайт, апасын барып жакалайт. Апа, карачы чачым көрүнүп жүрдү эле бул дүйнөдө. Неге айтпадың, бул чач абарат болот. Карачы башым баары жылан болуп ийилип турат. Сакта эми мени. Эми сен сакта мени. Сен айтпадың сен мага.
Sen meni din menen tarbiyaladın. Apam menen kız o şerde tatışıp muştaşat deydi. Bala menen ata o şerde muştaşat deydi taksir. Gördüңүздөр mü takslar? Oşon üçün biz baldarыбызды, kızlarыбызды din menen jaşatıp kalar. Allah saktasın. Bugün din menen jaşaosa, bizdin baldarın jaşaosun kargıla. Peygamberin jaşaosundan muhabbat çok hiçkimdiki. Kafirlardın jaşaosu bardığı. Bardığı internette, jalan internet, kişi öldürmey, uşundaylar körüp jatat. Allah saktasın. Oşo gözдөр tozoko kүйөt erteң. Oşo gözдөр Kur'an okalbay, жүрөгү katıp ketet bul dünýäde. Düşünüzдөр mü takslar? Oşo baldarыбызды kaytarıp kalayın dinge. Özüň alıp berip atasың, tozoktu özüň satıp berip atasың. Ellerden kalıp kalbasın dep oşondoy telefondordu. Haram dedi taksir. Muftiler de aytты haram. 15 balakatka jetpegen jananda telefondu alıp beriş haram dedi taksir. Hazır baldarın her biri haram deseni götörçülük kolundaçı. İçinde bardığı var taksir anın içinde. Tura taksir. Al telefon takva emes, al takva emes. Al şu ağacını dele görset öğret anın içinden. Uyat dersen de görset öğret al жерде. Taksir, malыңды kaytarasın, karaysın, malın çıkasın, kaytarasın anı, toygonun araysın, kayrı gelip baylaysın, eline balangdı çıkar, maldan da jaman bolup kaldı balang, çıkarıp gördün mü, git. Keşte geldi, suramadın mı, baylamadın mı balangdı? Balam kakarıp geldin, ne kıldın, meşke vardın mı, din öğrendin mi, suramadın. Malыңды artından istep kaytarasın, durağı taksir. Al sana pırmıl düşüyor da, balangdın artından isteyi kaldı. Oşon üçün alımlar gelip atat, attığına yattım ay. Murunq adamlar çöntöğünde tesbih alıp Allah dep zikir kılat ele. Hazır bir günde dinge meynet bolbay kalıp, bir günde ballar çöntöğüne nasıl yatıp, oşonu zikir dep kaldı. Çöntöğüne nasıl damek al çekti. Sırtına jas koy çekpe, ölösün, çiriysin dese de çek otur. Namaz oku, baktılı olsun bunu kılbaydı. Murunq adamlar bir kırsık gelse Allah sen bizden sakta kışlık var uygula deçele bugünkü adamlar din menen jaşap istakanda kırmak kalaydı. Baktılı olaylı. Tıştık bolaylı. Eki jaş baktılı olsun dep istakandan surap kaldı. Kayakta baktılı olat taksir ajırаш atpay sen istakan menen suragan. Ya